Noaka, warakabonye, Nagaki. Isi no, waruri iyo ninki. What's up? Ese aka nawe warakabonye cyangwa se uvuge uti iyi nawe warayibonye? Ndabizi ubu ngubu amatsiko yabishe muri kwibaza muti kuki ikirango cya RIB. Umuntu umwe yakojeje ibaba muri wino yandika ubutumwa abwandikiye RIB ayisuhuza ayimenyesha ko ayizirikana. Ubundi ntibisanzwe ko umuntu yandikira urwego rwa leta, umuntu nyine umuturage, by'umwihariko RIB. Ubwo ubusanzwe abakunze kwandikira RIB baba bayimenyesha iby'ibyaha byakozwe cyangwa se ababikorewe basaba ubufasha. Ariko kuri iyi nshuro uwise Kavukesi ku rubuga rwa Twitter mu gitondo cyo kuwa gatanu tariki 17 z'ukwa gatatu 2023 nibwo rwose yakozaga ibaba muri wino yandikira ubutumwa RIB agira ati: mwaramutse neza RIB Rwanda, nubwo mba mbona abandi batabitayeho ariko jye mba bazirikana. Arakomeza agira ati: ese computer na mouse zanyu birakora neza? Intebe zanyu na printer zanyu nta kibazo? Munsuhurize abakozi bose na administration yanyu, muti Kavukesi arabatashye kandi arabakunda. Kavukesi ashyiraho n'agatima. Abantu bamwe batangira kuvuga bati uyu muswitana hari yapozobye si gusa. Ariko mu kanya katarambiranye nibwo ubutumwa buturutse ku buyobozi bwa RIB bwasubizaga rwose iyi message y'uyu muhungu, cyangwa niba ari umuhungu niba ari kisimbizi. RIB rero nayo yakojeje ba muri wino yandika igira iti: mwaramutse neza Kavukesi, muri RIB ni amahoro ndetse n'ibikoresho birakora neza. Intashyo zanyu twazibonye natwe turabatashye. Ariko RIB rwose nk'urwego rushinzwe ubugenzacyaha mu gihugu rwagatambitsemo rugira ruti: mugire umunsi mwiza uzira icyaha. Birumvikana ko ntabwo nk'ubuyobozi bwa RIB, ikigo cy'igihugu gishinzwe ubugenzacyaha, ntabwo cyari kugenda kitamubwiye ko agomba kwirinda icyaha.